Okay. Aha. Ari muri aho ariko. Okay, back in what does best. Ego, sister. Gutyo kabisa fresh kabisa ni sawa. Back in what does best. The back in what does best. What does best. N'umunsi w'uyu wira shamare kutwongeza kandi ntagomba kutwongeza. Oya sino kubongeza ahubwo no kwibwiriza. Abanzo banzu urebe hano. Oya hano harimo ikintu man. Oya man iyi boro birarenze ariko rero nanjye mumenye ko mba nzi kuvumbura. Ahubwo ni dore umujyi dore Kigali. Harya nawe watomboye. Uri muri tombora ni roto ni tera hejuru na akadenge. Dore nyambaro. Barasha. Sindi out. Ntago naza kuko hari ishusho ntazi na ego. Ndakanze ndebe man. Fata amafoto. Ahubwo reka njye nanyu ufata ifoto numve we. Okay, reka nkwereke. Reka ndebe kugira amenye niba bimeze neza. Sibyo? Fata iyo foto turebe. Uwo mugabo wagushinje. Ako se waretse bagafotora nkareba ko bari kumwe ngo bimeze neza. Hariya niho bari gufotora. Yende ku kamera. Urareba Muhammad Cast. Uravuze ngo cyaze. Njye nitwa Winnie. Bare kirakurenze. Nanjye cyandenze man. Nyine kutangereza. Dore amashusho yose ni Valence rero ba bantu bibaza ku mazina nita amafilime. Iyi ngiyi Valence ari gukora yitwa Rwubika Ngohi dore nawe yasubitse. Rwubika Ngohi. Oya filimi turi gukora yitwa Rwubika Ngohi. Hanyuma nyuma ya Rwubika Ngohi urabizi dufite inzira y'inzitane, dufite igihirahiro, dufite gitera, dufite Cinkoni Zamba, dufite The Worst, dufite Above the Brave, noneho dufite yitwa Magorwa, tukagira n'iyitwa Urwandiko. Zizaba ko iyi ngiyi yitwa Rwubika Ngohi. Yesu. Uyu waje uri Rwubika Ngohi. None mukanya ubu ingeso kubita umugabo. Gatatu ku munsi. Yesu Umva cyavuze ngo umushenzi nawe ngo warakiwe. Ariko ngo ngurabizi kwiba ibintu bice mari ibyanjye. Ku buntu ngo akagaye mu cyondo. Sasa nari mugoro waranyishyuye. Man. Man. Ariko uratanga ye.